Mina ngu-Christopher Maphosa, ngisebenzela i-theatre company eLondon. Kulapho esithe ngaba ithuba lokwenza i-play emayelana nani engakubonayo emuva. Okugoqela lezenzakalo zesikhathi sobunzima zeGugurawundi ekhaya. Sithe siyenzile i-play sibiza The Rain That Washes. Isiyenziwe-ke yabukiswa khona phana emsebenzini eLondon. Yasijikeleza-ke izindawo eziningi lapha kwelaMangisi, yafika ePolice eBradford, yafika eRay, namhlanje ilapha eHastings, isivela lase-Edinburgh Festival. Yikho-ke lapha simenyiwe ukuthi sizoyibukisa kulo mcimbi obukhona namhlanje owe-Material and Cultural Event okuqoqwe iBambanani Club khona phaya eHastings. Yikho-ke hayi beke khona-ke abantu ibukiwe, kodwa-ke okunzima yikona lokhu ukuthi iyavuselela ikhumbuza kuphiyana abantu abakubonayo, kodwa-ke kungesikho ukuthi sikhombisela ukuthi abantu bese behlala bengabathukutheleyo, kodwa sithi-ke abalanzelele ukuthi ububi esabubonayo singamaZimbabwe singasaphinde futhi sizibone sisesimeni esinjalo. Yikho silokhu sihamba ngohlelo olokuyibukisa lo mbukiso.